Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Sizning her birigiz kütüşe hem her birigiz kütüğügiz üçün soralar degan. Şulay Allah Teala Kur'anda iratni o'zining g'oyalasi üçün javobli etgan, onun ibadati üçün de hem onun dunyoviy turmushi üçün de. Allah Teala Taha surasida aytadi: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve emur ehleke bis salati vastabir aleyha." Buyur ehlingni, yani xotiniga hem balalarına namazni hem bu işte sabırlık ko'rsatdi. Şulay Allah Teala aytadi Tahrim surasida: "Ya eyyuhellezina amanu qu anfusakum ve ahlikum nara ve quduhan nas vel hijara." Ey iman keltiruvchilar, saqlag'iz o'zingizni hamda ahllaringizni jahannam o'tinidan. Ol jahannam o'tining o'tini bo'lar kishilar ham toshlar dedi. Hem Allah Teala balalarni tarbiyalash turunda Luqman surasida hikmet iyasi Luqmanning so'zlarini keltira. Hem biz shusha oyatlardan Allah Teala o'rgatgancha Luqman Hakimning o'zining bolasini nechik tarbiyalagan, nechik va'zlagan, biz shundan darslar olirga ham shundan o'rganirga teyish. Bu oyatlarda Allah Teala aytadi: "Ve iz qala Luqman libnihi ve huve ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inneş-şirke lezulmun azim." Luqman aytadi o'zining o'g'lina ham ul onu va'zli: "Ey ulaqayim, şirk qilma Allohga, chunki shirk ul buyuk ulu zulm" dey. Shulay aytib balasına birinchidan indasha ulaqayim deb, yani yog'imli etib indasha. Hem ayta shirk qilma Allohga, yani Allohga tengdosh qilma. Allohdan boshqaga ibodat qilma, Allohdan boshqani ululama. Allohga tegishli bo'lgan ishlarni boshqalarga ishlamadi. Chunki shirk qiluv, Allohga tengdosh qiluv bu eng ulu yolg'on, eng ulu zulm, hem ul büyük zulmdi. Hem Allah Teala devam etadi: Allah'a şirk qilmav turundan so'ng ota-onaga izgilik qiluv turunda. Ular musulmon bo'lsa da, musulmon bo'lmasa da, yani balalarga balakaydan o'xshashi aybirlarni o'ratuv. Allah Teala aytadi: "Ve vassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ve fisaluhu fi amayn. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا." Allah Teala aytadi: "Hem vasiyat etdik, farz qildik kishiga." Yani balalarga shuni o'ratuv tegishli. Allah Teala vasiyat qilgan, farz qilgan kishiga, yani musulmonlarga g'ina to'l umuman kishiga ota-onasin vasiyat etdik, yani nasihat etdik. Onasi og'irlik ustuna og'irlik bilan ko'tarib yurtgandi. Yani balaga aytuv tegishli. Onasi 9 oy bo'yi, qo'y birovlarni endi ozgina ozroq yoki qo'y birovlarni ko'proq, onasi 9 oy bo'yi oni qursog'ida ko'tarib yurtgan. Yani misal keltirib ularga anglatırga kerak. "Ve fisaluhu fi amayn" di. Hem onu 2 yıl emizib ayırgan, imidan ayırgan. Yani onası 9 ay qursog'ida ko'tarib yurtgan, hem onu emizgan 2 yılga xatli. Hem "Menga g'ina" di Allah Teala aytadi, "Shushuning uchun menga shukr qil, hem ota-onanga shukr qil, hem menga qaytashaqsiz yoki qaytuv menga" di Allah Teala aytadi. Yani şükür indul qilgan izgilikka javob etib izgilik qiluv, yaxshilik ishlav shukr deb ataladi. Hem adam bolasının ota-onasına shukri, hatta ular masalan musulmon bo'lmasalar da, hatta qo'y birovlar aytaydi masalan bola shaqda tashlab ketsa da onasidir. Lakin Allah Teala bunda aytadi: "Og'irlik ustuna og'irlik bilan ul oni baribir 9 oy qursog'ida ko'tarib yurtgan, yani tushirmagan." Hem şulayıq ul onu emizgen,
әгәр инде туу белән ташламаса, әлбәттә, ул аны имезгән 2 елга хәтле ди. Гадәттә бит инде аналар балаларын имезәләр 2 яшькә хәтле. Һәм шулай ук ата-анаңа шөкер ит ди, чөнки гадәттә гаиләне, баланы да һәм аның анасын да атасы тәэмин итә. Беренчедән инде ул баланың дөньяга килүенә ата сәбәп була, икенчедән ул хатынын тәрбияли, хәтта үзенең нәселен калдырыр өчен, үзенең баласын табар өчен хатын-кызны ашата, эшертә, киендерә һәм аны тору урыны белән тәэмин итә. Бу инде гадәттә мусламаннарда һәм җәмгыятьләрдә барсында да шулай каралган, гадәттә шулай килә. Гадәттән тыш хәлләр турында түгел, табигый хәлдә шулай була. Һәм Аллаһ Тәала шуның өчен беренчедән инде үзенә шөкер итәргә, ягъни балаларны шөкер итәргә өйрәтергә, анасы аны шул корсагында күтәреп йөрткән һәм имезгән һәм шушындый хәлгә үстергәне өчен иң беренче инде балага әйтергә кирәк, Аллаһ Тәаләгә шөкер итсен, өйрәтергә һәм шулай ук ата-анасына шуның өчен шөкер итәргә өйрәтергә бәләкәйдән. Һәм Аллаһ Тәала әйтә, әгәр инде алар сине ширек кылырга, син белмәгән әйбер турында, ягъни инде күферлеккә, ширек кылырга, Аллаһтан башкага нәрсәдер Аллаһка тиңдәш кылырга буйырсалар, син аларга буйсынма, ләкин дөньялыкта син аларга изгелек кыл ди. Ягъни баланы ата-анасы нинди булуына карамастан, аларга дөньялыкта изгелек кылырга өйрәтергә. Алар яхшы булсалар да, яман булсалар да, баланы бәләкәйдән ата-анасына изгелек кылырга буйырга һәм Аллаһ Тәала шулай кушкан дип өйрәтергә тиешле. Һәм Аллаһ Тәала дәвам итә бу аятларда: وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Һәм иярди Аллаһка тәүбә кылган кешеләр юлына төшди. Ягъни ата-анаң күферлеккә чакырса да күферлек кылма, аларга изгелек кыл дөнья эшләрендә һәм тәүбә кылып миңа кайтучылар юлына иярди Аллаһ Тәала. Соңыннан миңа кайтачаксыз һәм мин сезгә кылган гамәлләрегез турында хәбәр бирермен ди. Ягъни балага әйтәбез, Аллаһ Тәала тәүбә менә монда Аллаһ Тәала әйтә, "Мен анаба илейя", миңа тәүбә кылып кайтучылар ди. Ягъни адәм баласы гөнаһсыз булмый. Ләкин шулай булса да Аллаһ Тәала тели безнең баруыбызны гөнаһ кылсак та кайтып тәүбә кылып Аллаһ Тәала кайтуыбызны тели. Һәм барыбер без Аллаһ Тәаләгә кайтачакбыз һәм җавап бирәчәкбез дип балаларны өйрәтү тиешле. Шулай ук Луқман Хаким дәвам итә: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Һәм өйрәтергә Луқман Хаким әйткән: "Эй улыкаем, әгәр ул ди, ягъни гунах эшләнгән эш, чөнки Аллаһ Тәала сез кылган эшләр турында хәбәр бирермен ди. Менә шушы нинди эшләр турында аңлата. Әгәр ди ул иң бәләкәй тузан бөртеге кадәр яки горчица орлыгы кадәр генә бәләкәй булса да ди, һәм ул шул бөртек бер тау, кыя, таш эчендә яшеренгән булса да, яки күкләрдә булса, яки җир астында булса да, Аллаһ Тәала аны китерер ди. Ягъни кыямәт көнендә шуны күрсәтер һәм белгертер ди. Балаларга шуны өйрәтәбез, ягъни яшерен әйберләрне Аллаһ Тәала белүче. Хәтта ул таш эчендә калган булса да, яки күкләрдә, яки җир астында калган булса да, һәм Аллаһ Тәала мәрхәмәтле һәм хәбәрдәрдер ди. Ягъни шулай булуга карамастан Аллаһ Тәала җәзаны шунда ук бирми, бәлки тәүбә кылырга, гөнаһлардан кайтырга форсат калдыра. Һәм әйтә: "Я бунайя акимис салата ва амур бил магруфи ва нһа анил мункари васбир ала ма асабак инна залика мин газмил умур." Һәм әйтә: "Эй улыкаем, намазларны бастыр ди. Ягъни Аллаһ Тәаләгә ширек кылмаска,
Allah Teala'ga şükür itirge, hem de Allah Teala her nerseni bilüşü, ikenin bilip dururga, tövbe kılırga kuşkandan soň, şundan soň namazını anlata. Ey ulukayım, namazlarını oku, izgiliklerge buyur, hem naşarlıklardan tıy deyip. Yani belekeyden öğretmesen balanı, yaxşılık işlerge şakırırga, hem kişiler yamanlık işlese, tıyarga, yani bir-birsin balalarının bir-birsine izgilik, yaxşılık kılığa şakırırga üretu, hem de yamanlıktan bir-birsin, indi belekeyden tıyırga üretu, hem sabır it bu işlerde deysine, bu işte kelgen ağırlıklarga, çünkü bu min gazmil umurdi, bu işler, yani namazlarını bastırı, kişilerini yaxşılıkka öndev hem naşarlıktan tıyı, küç talep itetirgen, tırışlık talep itetirgen işlerdendi. Yani belekeyden üretirge, ol jingil gine tugil, namazlarını oku, ol jingil niga okumisin dip aytirge kerek tugil. Allah Teala aytgan, ey ol namazlarını okur üçün, kişilerini yaxşılıkka buyurur üçün, yamanlıktan tıyır üçün, bunday işlerdi ol ağır, tırışlık talep itetirgen işler. Hem bu işlerde tırışlık kerek, hem şuşu işlerini işlegende kelgen ağırlıklarga, hem de indi kişilerinin sözlerine sabır itirge buyuru hem üretu balalarını. Ve hem şundan soň indi tekebirlikten saklanırga ürete. Adam balası indi elbette özü yaxşılıkka şakırsa, naşarlıktan tıysa, namazlarını okusa, şükür itse, tekebirlenirge mümkün. Şuna göre belekeyden olarını min yaxşırak başkalardan deyip uylamasın üçün, tekebirlenmesin üçün Luqman Hakim ürete balasın. وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Hem kişilerden yüzünü şiirmedi, yanağını koymadı. Yani kişi indeşse, kişi müracaat etse, burulma andan dey, belki yüzün bilen karşı al degen mağnada. Çünkü tekebir kişiler, eğer olarga özünden tuben sanagan kişi müracaat etse, olar ona burulup da qaramay, hem indeşseler de yüzlerin şitke vurup indeşeler. Şuna göre de, yani bu eybirler Kur'an'da eytilgen. Şuşunday işler kişinin nindi ikanin görsete, hem şuna göre de Allah Teala şuşulu eybirlerini ürete, hem bizge haber bire bu eybir turunda. Kişi bilen söyleşkende yüzünü şitke vuru, ona qaramışı söyleşu, yaki indeşu, bu indi tıyılgan işlerden hem tekebirlik bilgisi. Şuna göre kişi indeşkende, müracaat etkende, bigirek de özünden tuben bilgan, yaki belekey bilgan, yaki muhtaç bilgan kişilerge yanağını koymadı, yani yüzünü şitke vurmadı. Hem jir yüzünde tekebirlenip, iri kıyafette yürmedi. Allah Teala her bir tekebirlenip, maqtanıp, gururlanıp yürüyüşü kişini süymeydi. Şuşunu üretirge kerek balalarga, yani. Var indi balalar arasında da mesela, onlar kafirler, onlar niler, onlar namaz okumu, yaki onların şuluk akide tekşirüşü balalar da var, ata-anası üyünde şulay üretgeç. Lakin indi Allah Teala bizge ürete, şuşu Luqman Hakim'nin nişek özünün balasını terbiyelegen, biz de şulay terbiyelerge tiyiş. Kişilerden yüzünü burma, tekabir kılma, iri bulup, yani kişilerden üstün bulup tekabirlenip yürmedi. Yani hatta atlavda yürüde de kişi tübençilikli kıyafette bulurga tiyiş. Hem eyte, hem Allah Teala süymi andığını deyip, yani Allah Teala'ga qaytarıga kerek. Çünkü en başta Allah Teala'ga şirik kılma ey ulukayım deyip başladı nasihatin. Vaqsid fi meşike vaqdud min sautik inne enkaral aswati la sautul hamir. Hem yürügende urtaşa yürüdü. Yani artık aşığıp, yaki tekabirlenip, havalanıp yürmedi, belki urtaşa yürüdü. Yani yürgende de urtaşa yürürge kuşa, hem de tavuşunu düşürdü. Çünkü en yaman tavuş ol işeknin tavuşudur. Yani kışkırıp yürmeske, akırıp yürmeske. Şuna göre de belekeyden yok. Mine şuşla itip terbiyelegende Allah Teala indi rizalığına erişir biz. Hem de bu dünyada da ahirette de Allah Teala'nın rahmetine erişimizge sebep bulur. Hem Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte
Allimu awladakum wa ahlikumul khayra wa addibuhum. Balalarınızga hem gaileleringizge, yani hatınlarınızga yaxşılıkны үйрәтегез, izgilik kılırga үйрәтегез hem alarını terbiyelegiz degen. Yani terbiyelev tiyiş, ir kişi üstünde, özünün hatının da hem balaların da terbiyelev irat üstünde. Şulay aytgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eddibu evladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyyikum ve hubbi ali beytihi ve tilavetil Kur'an. Balalarınızga üç türlü eybirni balalarınızda terbiyelegiz dey. Şunday eybirler bulsun balalarda, terbiyelensin dey. Peygamberinizni süyü dey. Hem de onun ehli beytin, gailesin süyü. Hem Kur'an'ı okunu süyü, yani Kur'an'ı süyü terbiyelegiz dey. Çünkü kim indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni süyse, ona uşarga tırışır, ona iyerir. Kim indi onun gailesin süyse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin gailesi bulganğa göre, ol indi türlü fitnelerden imin bulur. Çünkü Müslümanlar arasında en ulu fitneler şuşu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ehli beyti turunda karşılıklar, bahaslar bulu arkasında, onlarga til tigirüleri arkasında. Hem indi üçüncüsü, Kur'an okunu süyünü terbiyelev kirek degen. Elbette indi ol mecburilep tugul, çünkü süyü terbiyelev ol mecburilevge kurulmagan. Onun ko'ngilinde şuşu eybirlerge mehabet uyatu. Hem indi maqalibizde aytilgan şeyinde oladan ola da tuğa, kula da tuğa deb aytile. Hatta peygamberlerinin balaları da türlüsü bilgan, küfürlük kılganları da bilgan. Lakin onlar üstünde indi Allah Teala kuşkanlarını ötev jitkiru bilgan. Hem şulayık bizning üstede jitkiru anlatu Allah Teala kuşkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretken rəvişte. Indi kimdir küfürlük kılsa da şundan soň ansı üçün indi özü cevap bire. Ama atanası şuşu beleki vakitte terbiyelegenleri üçün belik bulgan şegahatli onlar cevap bireler. Hem Allah Teala ürete duasında, yani terbiyelev yine jitmi, belki dua kılıda tiyiş, özümüz üçünde hem onlar üçünde Allah Teala Kur'an'da üretken olduğunu Allah Teala ayta. Indi şu imanlı izgi kişiler turunda onlar aytırlar di Rabbena heb lana min azwajina ve zurriyatina qurrata a'yunin vec'alna lil muttaqina imama. Onlar aytarlar di ey Rabbimiz bulak it bizge bizning hatınlarımızdan hem nesillerimizden, yani balalarımızdan, onuqlarımızdan ko'ngil qararlanıvın, yani ko'ngillarimiz, ko'zlarimiz qararlansın, onlarını görüp, yani tınışlansın dey. Canlarımız tınışlana turgan bulsun. Hem bizni taqva kişiler üçün imam etip qo'ydi. Yani özümüzün gailelerimiz, nesillerimizni taqva kılıp, onlarga hoca etip, baş etip qo'y bizni deb, onlar dua kılırlar dey. Hem indi atanın balalarına üretken en hayırlı eybirlerinden ol indi tuğrılık, aldaşmak, tuğrılık. Allah Teala ayta: Ya eyyuhellezine amenu kunu kavvamine bil qisti şuhada'a lillahi velev ala enfusikum evil valideyni vel akrabin. Allah Teala ayta: Ey iman getirişiler, gadillikni, tuğrılıkni turg'izuvchilar bo'ling'iz. Allah Teala'ga şahidlik kılganda, Allah Teala'ni şahid kılığız. Hatta o'zingizga qarshi bo'lsa da, hem ota-onalaringizga yoki tug'anlaringizga qarshi bo'lsa da. Hali Sovet tarbiyasi bizning jamiyatda hamon davom etadi, ya'ni kishi endi ilki zamonda o'zining jonini saqlash uchun aldashirga majbur bo'lsa, hozirgi vaqtda onday hojat yo'q. Lakin shul zamandan kelgan terbiye hemen devam ete, yani İslam terbiyesi, Müslümanca terbiye tugul. Şul sebeplinde ata-analar, ebi babaylar hemen de öz balaların mektepte olsun, başka yerde olsun, yo'q aybirini bar etip, bar aybirini yo'q etip, aldaşırga, hayla qururga, yoki iki yüzlük, jamiyatda iki yüzlük aldaşu bar degach, bizde öz balalarimizni ona terbiyelerge tiyish tugul. Şuna göre de Luqman Hakim de balasını aytganda, hem sabırlık kıl bu iştedi. Yani bu cemiyette Müslümanca balalarını terbiyeler üçün onlarını
musulman itib haqiqiy үстерер өчен әлбәттә сабырлык кирәк. Әлбәттә җайлы башкаларга ияреп, башкалар алдый, син дә алдап, башкалар урлый, син дә урлап, башкалар талый, син дә шулай эшлә дип өйрәтү, әлбәттә ул җайлы, ләкин ул дөнья һәм ахират өчен хәсрәт булачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Игъмалу би таъатиллаһи ваттaqu магасиллаһи ва муру ауладакум бимтithалил авамири ва ijtinабин навахи, фазалика виқаятун лахум ва лакум минан нари." Җәһәннәм утыннан саклау өчен сабырлык кылу тиешле һәм шушы әйберләрне үзебездә үтәргә һәм балаларыбызны да өйрәтергә тиеш. Бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһка итәгать кылыгыз, Аллаһка буйсыныгыз, Аллаһ тыйган эшләрдән, гөнаһлардан сакланыгыз һәм балаларыгызга буйругыз кушылган эшләрне, ягъни Аллаһ Тәала кушкан эшләрне үтәргә һәм дә Аллаһ Тәала тыйган эшләрдән тыелырга. Шушы булыр алар өчен дә, сезнең өчен дә җәһәннәм утыннан саклаучы калкан дигән. Шуңа күрә дә, ягъни үзем изге булып, балаларым яман булса да җәннәткә керәм дип уйларга кирәкми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сезнең үзегезне дә, аларны да җәһәннәм утыннан коткарыр өчен, саклау өчен, калкан өчен аларны үзегез итәгать кылыгыз һәм гөнаһлардан сакланыгыз һәм балаларыгызны да Аллаһка итәгать кылырга һәм гөнаһлардан сакланырга өйрәтегез" дигән. Имам Газали әйткән: "Ас-сабию аманатун гинда валидейхи ва қалбуху т-тахиру джаухаратун нафиса, фа ин увида ал-хайра ва гуллимаху наша'a галейхи ва сугида фид дунья вал ахира, ва ин увида аш-шарра ва ухмила ихмал ал-бахаими шақия ва халака." Имам Газали әйткән: "Сабый бала ул ата-анасының кулындагы әманат, һәм аның йөрәге, күңеле ул саф, чиста асыл таш кебек" дигән. Әгәр ул яхшылыкка өйрәтелсә, яхшылыкка гадәтләндерелсә һәм өйрәтелсә генә түгел, монда әйтә, гадәтләндерелсә, баланы әле өйрәтү генә җитми, аны күрсәтү дә кирәк, эшләтеп шул изгелекләрне. Әгәр ул гадәтләндерелсә шуңа һәм өйрәтелсә, ул шулай үсәр ди. Һәм бу дөньяда һәм ахирәттә бәхетле, сәгадәтле булыр. Әгәр ул яманлыкка гадәтләндерелсә һәм дә хайван кебек калдырылса, ягъни үз көнен үзе күрә торган итеп, ул бәхетсез булыр һәм һәлак булыр. Бу дөньяда бәхетсез булыр һәм ахирәттә дә һәлак булыр ди. Аллаһ Тәала инде барчаларыбызны да иманлы бәндәләрдән кылып, үзебезне, нәселләребезне Аллаһ Тәала кушкан, Коръәндә өйрәткән шушы дәресләрне алып, инде үзебез дә Аллаһ Тәалага итәгатьтә һәм тыйган эшләреннән тыелып, балаларыбызны да гадәтләндерергә һәм тәрбияләргә Аллаһ Тәала насыйп итсә иде, һәм бу дөньяда аларның изгелекләрен, нәселләребезнең күреп, һәм ахирәттә дә дуачы балалар калдырырга барчаларыбызга да Аллаһ Тәала үзенең киң рәхмәте белән насыйп итсә иде. Гибадаллаһи усикум ва нафси битақваллаһ, инналлаһа мa'аллазина тақав валлазина хум мухсинун. Баракаллаһу ли ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu huwas sami'ul alim al-ghafurur rahim al-mujibud du'a wa tubu ila Allahi ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.